Reka nongere mbasuhuze ndetse mbahe ikaze ku makuru mashya Plus. Tukaba tugarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa amakuru agaragaza ko General Chiwewe cyangwa se General Chiwewe ndetse n'abandi bofisiye bakuru mu gisirikare cya FARDC kuri ubu ngubu bategerejwe kujyanwa mu nkiko kugira ngo baburanishwe ibyaha baregwa. Aba rero bakaba barimo abajenerali ndetse n'abandi bofisiye benshi cyane bagiye bakora amarorerwa by'umwihariko mu rugamba iki gisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo bahanganyemo n'ihuriro rya AFC-M23, ndetse tukaba tuza no kureba ku butumwa bukomeye Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashyize hanze, aho yagaragaje ko yaganiriye na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, uyu ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse Emmanuel Macron akaba yasobanuye ko yashishikarije Tshisekedi kuba yakubahiriza ibikubiye mu masezerano nko kugira ngo abe yakomeza kugaba ibitero byinshi ku basivile ndetse no kuri AFC-M23 nyuma y'uko bari baramaze no gushyira umukono ku masezerano y'agahenge ndetse n'uburyo kazagenda kubahirizwa yaba mu guhanahana imfungwa ndetse n'ibindi. Mbere gato y'uko dukomeza nongera kukwibutsa gukanda subscribe, ni ubutumwa ndetse akaba ari n'ubufasha bukomeye cyane ubu duhaye, twereka ko ibyo dukora mubishima ndetse n'inkuru zacu zikazajya zikugeraho mu ba mbere. Bidatinze rero, amakuru aravuga ko guhera mu gitondo cyo kuwa 4 Kamena urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruzatangira kuburanisha abasirikari bakuru barimo General Christian Chiwewe Songesha. Uyu akaba yaranabaye umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2024. Inyandiko iteguza uru rubanza yashyizweho umukono ku wa 29 Gicurasi n'umwanditsi mukuru w'urukiko rukuru rw'igisirikare rwa Kinshasa yitwa Colonel Jean-François Ngalula Piana. Hazaburanishwa kandi General John Numbi Banza Ntambo, uyu wahungiye muri Zimbabwe. Haburanishwe General cyangwa se Major General Maurice Nyembo wabaye umuyobozi w'ibiro bya General Chiwewe. Haburanishwe Brigadier General Chinyambuma Kamukinde. Haburanishwe Brigadier General John Ngoyi ndetse na Brigadier General John Sangwa Muhemedi. Harimo kandi abasirikare batatu bafite ipeti rya koroneri aribo Guy Mukombozi Sahinda, hakaza Pazi Sangwa Rumbu ndetse na Christophe Shibango. Undi akaba ari umusivile witwa Pascal Nyembo Muyumbu. Uru rero ni rumwe mu manza z'amateka zaburanishwa n'urukiko rukuru rw'igisirikare cy'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rushobora kuzabera mu muhezo bitewe n'uko rwitezweho kuvugwamo byinshi bijyanye n'umutekano bwite w'iki gihugu cyabo. Ubushinjacyaha bubashinjira gucira umugambi mubisha, kugambanira igihugu, gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba, gukwirakwiza ibihuha, kwica amabwiriza no gutoroka igisirikare ukajya mu mahanga, ndetse n'ibindi byinshi ubona ko akenshi byagiye bigendera ku kuba bamwe baragiye bava mu nshingano zabo ubwo AFC-M23 yari ibamereye nabi, ndetse hakaba hari n'abandi bashinzwe kuba baragendaga bavugana na AFC-M23 bavuga ko ari abagambanyi, mbega barimo bagambanira igihugu, cyane ko bamwe bari banavuzweho ko bashaka guhirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyoboye iki gihugu. Bashinjwa kandi gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano n'amahame yabo, mbega baba baremeranye cyangwa se baba barasezeranye binjira mu gisirikare. Tugarutse kuri General Chiwewe, yatawe muri yombi n'abasirikare muri Nyakanga 2025. Icyo gihe akaba yari umujyanama wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu bijyanye n'igisirikare. Mu gihe rero impamvu y'ifatwa rye yari yaragizwe ibanga, umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi yitwa Augustin Kabuya cyangwa se Augustin Kabuya yahishuye ko uyu musirikare yateguraga umugambi wo kwica uyu Perezida Tshisekedi kandi ngo aranabyemerera.
Umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ukaba wararangiye hafunzwe abandi basirikare bakuru benshi cyane barimo na General Frank Ntumba wari ushinzwe ibiro bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Ubona ko muri iki gisirikare cya FARDC abenshi batangiye kuba bagandukira ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'abandi benshi cyane badashyigikiye ubutegetsi buriho. Ubona ko ari nacyo kibazo gikomeye cyane umuntu ashobora kuba yakitega ko iki gisirikare kidashobora kuzajya kibigenza neza mu minsi iri imbere, bitewe n'uko abari bakomeye hafi ya bose, mbega abenshi basa naho ari ibyaha bashinjwa ndetse bazanabihanirwa mu nkiko. Kandi subscribe, subire mu nkuru zitaha.